1 Corinthians chapter 7 verse 2 to 5. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mke haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mume haki yake. Mke ana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Vivyo hivyo mume ana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane, isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faragha kwa kusali, mkatiane tena, Shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi. Haleluya. Maandiko yanasema, na kila mke na ampe mumewe haki yake, na kila mwanamume awe mkewe haki yake. Kuna wengine mlioa wake, unaenda unakaa miezi 6 tuko na huduma, ulikuwa muhuduma, ulikuwa unafanya dhabihu miezi 6. Mke wako si ati alikosa nafasi ama alikosa mahali pa kukaa, aliama kwao. Kuna kile alifuata kwako. Wakorintho wa kwanza 7 kuanzia mstari wa 2 inaeleza wazi, mwanamke ana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Vivyo hivyo mume ana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Na ninasema msinyimane, ijapokuwa mmepatana kwa kusali. Kwa hivyo ndoa iheshimiwe na watu wafanye vinavyopaswa, ili nyumba siendelee na ili kuwe na heshima. Unakuta mtu unaama kwako, bibi yako anakuhitaji sana ama mume wako anakuhitaji sana, lakini umeenda miezi 6 muhuduma. Wengine wanasema nimeenda kuhubiri injili. Lazima mpatane, muangalie. Kama ni siku 3, ingia maombi ya siku 3. Ukitoka siku 3, ingia kwako nyumbani, ili familia endelee kusimama. Ufanye kama mwanaume kufika kwa nyumba, ufanye inavyopaswa kwa nyumba yako, na ili familia iendelee kudumu kwa jina la Yesu, ili Shetani asipate nafasi ya kuwajaribu. Umejisomea, na Mungu wa mbinguni atatenda.